Egi niyo family yanje okubanza mbamweta Ainebiona Anthony aliyo msiliya 1 msiliya 2 ubire promoted nantaka manya nyoni berera ku Fizi ogogo mbamweta ahereza Aston aliyo msiliya aliyo mu P4 kana master we yari aha Shaina na nataka chichirize kuna ikawa mwekelezea karojire suit ni chilonga wana rahanga yes Chaino gomshija tumutware serious kugira ngo wabo tagire kwara zo parliament n'ugwenda afege tumazisa ngo byensi yabirebere na nebye bikuru nabyegezamo tubantu binja bo kwemera kufa Dr. Babare kujumaje Shogu kandi yakire abagore bitu bagambe n'abageni banyu mwebare mnonga best man wanje bishemo mukama nabakunda mukama simwe tuyimse mukama nyangu ruhanga tumutero mu ngarabu izobe Father tukusima mnonga Father aliena aganira n'abatabani Father yabare mnonga urunyangoro rumukuru rwayongiremo arweyongiremo ubwiro bw'amazara rutwegesa kandi yabare kutukunda Father tumutero mu ngaro izina ryanje Valentine muhereza China kandi abwemba bazarhanga wabasa kutunga kantu akana n'umukundo wanje ogumwe tere hangarizi Rebari kumukunda sweetheart. Thank you so much for that. Kandi nyoni kunzo kumanyira bamazire kubaza abatoro bagonza muno kandi nyoni mbagonza abatoro tubatere mu ngaro mu mpake yange nato kandi yange tukagirira ubu so hati munda kwa okay mbwenu ntakagambire ubiro bushatu nyenzire mazima umukundwa wanje ogu banze muhereza kazindara baramusyeho deni mbanga bangure thank you mutero mu ngaro umukundwa wanje ogu koraize gamaniza kubaganda Nyotinyira biki bete ni mwanza kusima mu bari kwanza echo kubanza ngenda kusima kanisa kanisa ni yanyikirize kugenda mu kerezi kandi bansendekereza tubaire nabo kirokiro cha deni ka ekelezia Father ni mshima mu webale muno nabazaire banki muri bale kungoza no kuchi nabazaire banki nabanywana betinywe na twasima mu bale kutukonza neito twagonza tumutero mu ngaro echo kubanza ngenda kusima ruhanga namusimire na Father kusima umukundo wanje aboko bako atari aha ninteka teko bose twabe turiyo mbinda abepira ba business ubwo mcyara kazogu tukereze twange ninjani nyamuntu wo kubanza comedian shwero mukazi w'ikikeje wano mukazi ari serious munonga kandi nyondi umuntu atari serious munonga nyondi serious ombindi then hari ibindi bintari serious kandi ibindi bintari serious naba serious sente nzo kubura yo so kushango ino mukazi nyomukazi wanje ukizo barama kaza Kampala yandetere bitete yankamukaga yukuzanisa ubundo umuntu nkogwa ati nkuwini nkabaro nazo ari bitete yakore muzana konka washango mukazi ari kusupportinga haso yawe nabandi wabo omukazi wanje celebrity life tukimanya twena nyona waningira mbenta karengere munonga konka stream ankana atanche kugira nto tusoche ubura wanoza nkashona unda kwata nkakanto kakabamba nkaha kongo omukazi kuna mutungire nkamutunga mpereze kuzomu erevu naronde bishani byanje bya erevu karoko nabinyinjwa konka first day ka surprise ngatukazowa bright suit sogo watuzweka umukazi yakwata ikotuma nana zemitwara 35 buryiyo yazitora najya musasure kasi atanteri onigana twayomba twenda kaba
yagamba orutoro rwona rwakora ki rwahwayo burizo aruha abana musaru nawo mutawuni bakarya sente zanje ubwo ari kumana basekere mutware 5 mbanterekere 15 abongerera na necwe katwukimo mugume n'umuricendereza cyumwe mundi abantu bacendereza nterekeraho ureno baseka no bagambirana konko mukaza kanafa mukoreki ngundugemo so ni nsima mnonga menti kusanga mwenu wena tusinzire to amisho tugakutukura akanwa kereze kurungi obwe no muntu bucyo bw'abantu bakora by'amamisho konkana ubwo buntu mu koreto emusondi zo mbabasa kumpanyise mitwarasa nibo bampanyise mitwaro miliyoni 2 contribution ka 70% nabo mukazo na nebindi tinkabasa kuba nimbeza yo now nyenda kusima banywana banje of course yomwe no urokwariye nagambe mbago kuyata kujimanya konka ninjangu kintu kinensonga namwe ntikabajya ntimwa bari yaha munimwe banywana banje kushira banasigayo kibeni kibaho usanga ubundi twatwarga nko kugamba kindi nkwizuka nkoraki nkugamba ngiranti ntera ndi nasi y'abantu kama 13 ngira ngo tukora umukoro abo kubayinde gambiranye ne visa zikurenga nkina zona zilemera kugenda abo kwenda afite bekanso umukoro nkibana gutahebe bero usanga faza nakubataro nkibana atahebe bari abakiba banyeta nikiriza usanga hine kinde cyaza ucukiro so nsaziremo umuntu gume nagira nti nintekateka ikidaro kuba cyangu tiyeje mpeta kandi mpeta teje giyonka kunka n'umutumo guriyo mu mpeteje namunongo wahurira munyana wanje hajya unakumpagira in case na yesimu umuntu yananda kwesima ndakoze sico chance kweta abantu bingi kugira ngo akaboneraho startup yo gukora ki yabantu bingi ninga maybe na sente kunka tumi kunabe ningaruka yishomero tukaba kwesima ba manager banje mbakimanya ugaruka kwanje yishomero kwine kikuriye kongera in my presentation kwine kikuriye kongera in my perfection abatakushimanya nkaheza kuzuyekera Uganda yona umuguraba rise to end HIV in children na twarwa Dar es Salaam umangi 15 comedian ubwanyu bumyankore yazuyekera Uganda gara abazumba jamulaka comes when you are prepared kuna benta garikireyo talent mbamba gireba but we have always seen umuntu ine talent direre tokuriya 1 million 8 signing umuntu yobakwe mitwara 5 bani wakikora but now I can know what is negotiation ndamuze akasente kanje nkareto family kabereho n'abanyana banje n'umukazi wanje nabarebwe kuru so okusoma mazima tukongerayo namwe Moses yagambe ikintu cy'urungi kandi takubabi Moses urutebemberwa ko rocyo ruhuga rwo yemere yes thank you so much kurugangara kayishomero abantu bari mu Moses wenyine hari mu Michael tumwakire hari mu wenyine Joshua na nabandi bagarikiye kunkurukure Nazaro bazutugamba mukabena kandi bo bari baspiria batika Moses obotine ative aho cyata kumanya unkashanga ngo yayongera hebitabo nikigira vari so okushoma okwe kwine kikongireho kandi insimo mukazi wanje kurugantana kukusoma day 1 akatamu aram no gar kunu because twine namaka kampara bakuba bari yabakampara utarufera amahanda makagitu gari kigo Serena so umweni mbandi kampara konka wogu nakira ko bar kampara ubwiro bumwe kukiranyo konka buri sai 11 emyaka 2 emyaka 3 inama ebire inama zire wede na nesatu inama zire BSU buri sai 11 zaka sese na tekwa kununzi umutero munga so okumpa jirokwe n'ekintu kikuru munonga ikinyambire kweza nyowe motoka yane marase kabuzoba nk'imyaka nkumwaka yanjye ne marameza asatu byontura ndi speed kuza campus kuzumunene serezo ukazomu radio ukazomu mbaga santana nwe yabe yaje atoba nakarogo yatinkumanya konkaranga nyambire nagiza arubunto meroko katerra nkanta nyire na maro kandi ubine kandi ikinyo konkanta nyire konka kikaba kiryabwo butakora ki utahumwe konkaranga kanyamba iryo revo njereze kandi uvuga so kusoma no kumanya uho koma no watandika butanda nimbaraganisa atona heza gitwa kunkubwe nakiri Mr Dickson nacha kujya taza wakererwa mukaki atasigana so ningaruka yona ka masters nako ninkare nisima abanywana banje okubanza baziriyo nikusima umuntu rwo kubanza bakuterera mu ngaro zamani nisima tinkuza kugaruka kugira bwa kirimanya nisima mnywana wanje
Dr. Timothy Tim Beckett sizogwa kamanya kiga radio BFM arkunsibuza za mitwari satubakira banko mu town bitu no mu tukura mu town atafuteri okenda kumukura sapichi ukuma ngo wamura musiyotechesa tunchikora ki nchikwata yukonka ya rigari yejo revo ya kumana ntwaro mu mabaga na nyanzura yo ya ntwaro ko zisinjiro yabo promoter wanje kana wakati ine makaine mundu kura ine mugonga naza kubara mu koti ine muniga kuri Gerard Vege konkara hanga ya mubera atainde gambira na koisa abantu kurenga ko mutwaro nitekatekana rukumi wagamba bache kandi wakajya buri mukorgo gona ninye kuba MC kanta koisa cyo bunywani ukananse sho nyenda kusima Goodman bona bariya nikoise dakika nkitano kandi baheze konka Goodman taka kutandikira nyenda kusima bazira bo kunzarra umucyara kazi agarahanga mwene muzire tuba mu MC yakonka na nimbasha bamugarike mwemere abantu bagarike babarebe kandi tubatera mu ngaro zamani mnonga nimbasha babagarike bemere mushtami Uncle Sam, thank you so much. Webare kungonza umugonze bwa wawe atoki wange atoki ninjira inahiyaza aranka yes mazima ubuzare n'ekintu kikuru abana bogwe bona kyabiya photo yaba leta yabatabwira nyanje kugira at least nari mwa VD kachaina naza yo na bareba kandi nuwiba wa Metron yes umukago n'ekintu kikuru network n'ekintu kikuru abana babo bakarwara babareta rufaro nabanza kubagambira ntirwaro nurukora kunka ngiyenda mu muntu arabebembere toki no manya batoro kubakora reka tafayo bakamara yesandi ibiri batabakozere watunanye habure biro tanze natora za kasese tukakora oda bagarkayo hata nazo mu system twa bookinga awameza ashatu kubizere bizana babato mu system babakora umwana karwire eno manyani eno what byom babakora abwa networking so ni nyamu networking omuntu sentence baso tabachangu konka wano nda Dickson utakumbona nyoka China nuko basa kumbwena mamunchira kuchira so networking connection na nemukago tuchukume munongo nimbasima mwebare kunchiriza nkaba na nomushi wanyu kandi nkamukunda kandi mumukagumana munkunda tubaterero mungaro nsima mnywani wanje Frank Madongo video zabandize ubu bwa kiripo Mr Santano bwagambo byabandize kureba wayetegereza jya kandi mu Frank ugwa kamare myaka kuvuga kitabi seminary hati nwe mukama wa BB Gardens hariya kunkana nkunda mnonga niyo nakora musya Rasta Chaz abantu binjira bamanya ngo barasta ni nkaba yayi ungawa betegereza barasta no banta bukiciro bunongi in fact research ne yoreka ora umuntu ayini ishoce ringo mayo utakora mushango kozo bakoma nibabanza bakora ki basari ishoce so ware bargine kimanisa ngo bakicira yemero kandi ogwe wari nkafaza umbarasta afo umuntu umrasta Rasta Chaz ngo wakwiza akashembeze mugati so mutero mu kamana yes ndiye nimbanga bangura aha nazo barano banje kutandikira ari mwanje na nomcyara barano banje na Mr Gerard na Mr Morsi mwemerere mwene barano banje abunayita yes Mr Douglas ego no kafuru waka sente ogogwa opposite nanye bamwita Douglas kano muri mugwe naguza sente namutera hati atabo kujya ngumbaterire lete biro bisatu namutera sayitano twagira umucaci konkayiza mwebare mutero munga ogwe nomcyara mwanje kandi mwanje ari yahife yanje n'abakustayo turi abakatoliki kongar kunde yitwine teka bahuga babine mikoro mucyaci y'abakustayo ninzayo kandi contributing akandi n'umutima gumwe yestamere ogwe ni Morsi na nomcyara we abo babiri Morsi hanako mukono kamnyana no centenary yishaka bamwetorize burahamwe ni munywana ato bamutari Antonde na munywana ato bamugumiza mara haje kukakuriya Kampala we nomcyara we mutero mu ngaro zamani munonga Mr Gerard Sarongo gwe Sarongo na nyenda Sarongo kwakozere cyafayo mukazi wabe nakuzara konkogwa ataruwa kanungu kwakire umukazi uno atogunwa bayine kuba mwine uguna babara Kampala bajya mu nyungo neka substitute ateka kuguma ho mukazi akamare saa munana kuza kuzara tuwe turya uno wokushara
mukano gwari okusara hina ini kusayininga hando kutarhu atibanya mukano wasayininga onche nchango kumburuzo gataho ato mwirwaro nugentire yogwe ngo bamanya ngo wishe wachi baje gutwa kare bagomuntu atfa yamu amwana atariyo konkani munywani wanje kandi waine na noburaro so bunanyi nabagenyi bakaba binjini bararo weye nyotinka tiro hortoche munongo buriya urebe bitoche byiza mazima saro ngo ninkusima munonga yabari aha arho ne ibandizo ar opposite nguma iyaza aha eyogogo mamweta Odeta ine saro no mtawuni ari nyuma yanjaho nawe twakwakira munonga Odeta Abdulinka. Thank you so much Abdu gogo munywani wanje aruguru kandi ogwe atugwe nububi na amataka mingi so okumwe kwata na kusara hukuma na musasura mporampo godu yes yebare munonga hatogwe wari opposite nanje hati obuna gudi emer obuna agura katete hakata ruguto rwo kutusiya kwitwa dorwe bigere inabanta ibayimba kurosingira barabo muntoki kunizere kunaje munteka hortoki uruguto umcyara wogo yabanza yakora ki yayanga yajya ngo uruguto takwikiriza umuntu akwata umukibanza ki itari government hata nawe utakakimanya Gerard Garko yemera Gerard nakora mu wax nyonka kwatagana nkagura fuel najya Gerard yaronde motoka ya wax then twarete sabantu barkwandika ngaba government bamye nafita iguto inabana banga ibiya hata bari yabo bamanya ngo niki mu government urutyo ruguto twarutaho konka twiza twanywana konko mukubanza bo bakabangire barukujya ngo nubendo ngo mutakwata mu kibanza cye utari government nyenda kusima Mr Vincent mukama wa Link Suits yemera bakutero mu ngaro zamani ubwo mushiza wano ureche bakweta afande gamba no guhata mu rugava afanda bamwe ba uniform ugunu we wenka linkage niyo yabendekora yonko muri okudown batakwikiriza mwanya kwigura wakwayigwira kandi icyo nakorani mani wo butakakimanyira ubwo mwanya ko yemba gwigura companies kandi nkamurega sente kandi nkore imwe necyo kakambya wote ne miliyoni 7 kwikiriza kuba abantu bayimukira kuturabya mamiso muri leta ba Kampala kandi ba Kampala tubakasese abantu kitu yakwata miliyoni 3 yazimpa mwe sente zawe nazo garundi yebe binde bwari ntukora mporampo kandi munywani wanje kandi tukoragana hati aho kamanze nyumusiye bine mawe nabanyanyaza Stera so nuwe yabaro hwakahinya tata kafayo so akoninka konjoro ugaro tukitero mungaro ni ushitama ubwe mamweta kesu Stera kunkorere korarukwata kandi hati ni bampromoting ngira ba teacher bampromoting hati ni head teacher wishomero rebera kandi ugogwe takantera rukunda musi warebe simuyi ezo za mobile money konka we wari isimu yanakuba nagambira ati mama pressure zatemba ninge kiyungu manya cyacwe kandi ngamanya so kwarebe simu ye no kukimanyira so nyaka sente nimbaso mwini mbanye nako kumucheza mukungano umanyaka sente wo baba takurumba mpaka ntatikani sister nenje aha tana nikura mushaunde tumujeba ati atkare karente atkonka si ayi tabaka sister ni kusima mukorebyo achituyambire kukwata sente zitu tukutungo mbya comedy nebindi tukwatagana na ba braza bitu na sister bitu twareba ngo at least waita family nunje zitu nzibaso butiza konka kana waite imbina zitu zukora ki tuzukwiza really so bakutero mu ngaro zamani munongo nyine ba braza banje abanda bashwento ugwemba mweta Dennis Katera abira speaker wa Bugonji ko kaba akari umusomesa so kuba mpromotingire yaza peroro ubwa speaker yabure kuraja twamuze kusomesa abana bihanga kandi mama weye yarya hadeba mama wito mukuru nuwogu so sento yanjye bayendeta Katera nuwe yabira ari ibawogu akari umusomesa akafa mweno ubwo no mwabana be tumterero mu ngaro kandi ugogu naza ugogu no mwana wa Shento go wagamba Shento mabi so nwe yiza namuvuga bwo kuba mbe ningira ntoku kwiya yo mwomwe twine umwami Nazariyo yes umwami Nazariyo tumterero mu ngaro guno mushubuzi wembuzo rangano mu Bugonji konkanya abantu n'abanyabuzari konko kukiranka kurana kureba tata ko bahereza respect munongo
twine antigel ko gwe benda kumunyitira ngo radio nwe nkora musya munonga antigel kamunyano wakabagambe tikumanya yaza so ababo bundu wose birwe no mutera kongera meshara zamani ntate bikorwa byesa kuri ibyo kushemerwa bingambira antigel kayebari munonga kandi shento mabi omuchara we nogu turi abantu bakene ndabanyabuzare banje barumba manye ubwo mukikuru akakore cyafa izo amakampumusera nasanga hatari musukari reba kuri abantu bakorera mukana utinka kimugambira ati nyo kunarebera yari nguruza hirungira ante sukari ngire manta mu byiko kaga ndabora de yaya ndabora kunagiye kunyunya usanga nyinta mu mubi no manya biyunga byaye binesipande ntarungo bugara ngaungira ante shikame chikopo chona mbweni yebari munonga Mr. Sentumbwe yemerra nyowe na Sentumbwe aine banywani bo murengo abo kumusubura buto abo gukora cyo buri umwe ine reveye konka yaine bintu byo kwenda kuza shoppinga motoka biona nakwatagana na Sentumbwe bakutera umungaro zamani munonga kandi omukoro gwa doctor 21 tukorebe bya serebu bibataru nyona Sentumbwe na nabandi ntubantu korra kimwe munonga Sentumbwe yebari munonga dene bintu byeye birimo kwenda entertainment stage management ngaiza kuza yaine mukora resire byuma bya miliyoni nkama kumyana bategana sana myantu utagaraka kuchikora yansigninga hati ninye event organizer wa team Baker kandi kuza kushwaza kandi kuza kupromoting neza event izo garahanga bebari munonga ndiye nimba mara yo manya hati taenoka abo kumfa munonga kandi ubunabe nintanda kakumana nyongera amatunuza kweza nico kurebera abantu binji konka nagira nta Kristo mungu zikakanyete mumu umama humuzogwe ababona family ya Buffalo yone jo so boyemerire nogore no sasoguru ataro ibintu bikuba binigamba konka nyo kunkuba nyine nkakateka mwe tubiri because tinka zitaka umwami ubwo nwakuba nandise zo tetwanjo bantu biro bantu shaka kandi ubwo nasyo murungu ko gwakana ubunabe ni nyombeka kantwera trip ibiro zo mushenyi ubunabe ni ntahenzu yantwere embuzi ubunabe ni graduatinga yampereze embuzi na nerizo wa yampe embuzi yebare munonga kandi kunda munonga antu wanje wakasharu ima witu bambi mera anje konka orabiro ina hantu akaza ko hakachama ukasanga wintu marubwire bwinji takumanya kandi ikindi nyonka ntakumanya ngunazarwa nabatata kwenye nanyaka kimanya leta ukati umukago gwanje kuza kurgayoje nawe umukazi wanje kuyahirize kuyisha ya mukunda twaza twamutayira mwena anti tukunda anda kakore cyafa izo barimo tukamutayira hatebe bya surprise tibya hati tukagenda nenyama kuyagiye kwigura wati yari tuyombi y'umuntu teka ate nantaka yerire tumureke mbatwana iba tutite tuiza twayera twatereza mfitu ejo yona nebero rukundo ndakunda kokuri yebare munonga ndiye nimba marira Josephine yemera abwemba bazamukama basebona banyabo ahinde gambira ikitongo cyo kweta Simba Telecom kimpereze kuntorana nka arukura ibyo kutunda ibintu byabo mu Western Region kandi Bubar Kampala kunka Josephine wari ahitaje byambara mbe namweta bagira ngo abenwe yabajwekera bakutera umungaro zamani munonga kandi wanje yes kandi hata masumu gona noki yasamsanga byabyona abeidondoro ko kuza kujugura wagira uti akaranga hurira ka China immediately bakushara usente zamani inenesi mezi bampire zinkuza ko baninga bakonka hati inkuziga biragura duwesoni ebari munonga Josephine obanda mukiza munyani wanje muchunguzi kurgantungamo ogogo nkamunywana bwabaziriyo nwe yamunywanise kandi ninkunda munonga kandi ogwe nangwa nyonga banza kumukunda nawe byebyensibura ibya radio nimbimanya nambe no Mr. Santana na Mr. Dickson ukimanye ngo radio presenters vari netwa munonga abwe ibintu byo kusabaguza ebyo kugira uti taxi Vincent na kwakora wa radio tinda baho ati atubakwica pibi nchaka rero taxi Vincent utimbenye none yemtwara umusanzu nasasura ho mukaga utumbwe natu bantire mutice na bamanje tanga hatori ya respect yabe na kwanka presenter ikorachi ekwaho obwa buratimo sona kujya tubona buka China yatanke na bamwe bakaremwa abamwe nibinji konka bamwe mazima tukaremwa abwe nsonga zo kusabaguza kandi nanye nusanga kandi koraho konka nyumwe narakakora buka nakorachi
so hati uriya kuyabara ba ubushenyi ampe chebiri kunkanari gonare twazo mbiye tungukaniza nakunda kuvuga motoke zeye kunkati twena tujya bashizo unagito hatsebo tinisogumye no pera kimwe bintu cyamana munonga Mr. Masiko ndiye ni marira Masiko gogu isande bwire aferi wo mchara weye namakorgo busasi kunkayiza yampikaho kandi nyonkaremwa umotari saro musango umuntu yakore kirunyo karemwa utakagira ngo ubuna yayende bintu nibyanga already uburiza waje utunafero wanchaka nembaga nibanyanga turonda takufero bahendera bakoze reki bakutahise so nibinje munonga ati nkaba hezayo nagezaho MZDK ogwe no mweshongozi nargar kunjira konka natura Kampala ogwe nande Kampala nuwa kuba nangambire myanya tutora konka umuganda wanje nco kwetera nyuti karebaga ko kugenda nangwanyize nje nyegesi urobuno umusibuze ibona shikana konka is my good friend na no mchara tarya umchara yemero mchara wa yes webare kuba banyana banje kandi bukanyisba yaringa kugumizamu na nimushomo yawe hata nambwe nuteka mu rufungo rwa masters hata mbwenu eje niyo family yanje okubanza mbamweta aine biona Anthony ariyo msiliya 1 msiliya 2 ubire promoted na ndakamanya nyoni berera ko afizi ogogo mbamweta ahereza Aston ariyo msiliya ariyo mu P4 kana master we yariyaha master wa matazi ninjira nabasa kuba yagenda konka yariyaha then gunwa bamweta Austin atereza Austin abana barongo banje ogogo nkato ogogo nyangoma so ijeji niyo family yanje nabo uzare igitikitero rumunga ruzamana munonga Rama rya kamera giroti gunarga bunyaruguru na umwana wanje na Julius kurka Kampala bantu hona onda benta yanjura naza kunsasira kunkariya re godi no yanondire protein aguzire godi yemer protein aguzire katete uguno yagindondire no musuza rangano ataryo muri Kampala konka ya efereza yiza munonga so vision group ni mbasima abo kumpumurumo mukiceza nkegera buri cyumwokwe na hati munyine mazima garahanga I can't take it for granted vision group na Kampala bona tubaterero mu ngaro zamani munonga tina batamu tinkumanyo bayagenda Rio Estate naboni nkora nabo na nabandi bingi munonga basebo ibigambo byaba byingi DJs za pro no waryo mbyoma konka yagenda ubwo no mbana nabo natwire nabo mbwenu icyakuba cyanye bariyari ruhanga kinsasire kandi mu kinsasire munkirize speech yanje ekomaha kandi abatakabire kugenda ko twabagambira turiye tuza kutandika session ndizo izo ngambire nyona heze